Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemungele namhlanje la ngaphansi kweYanda STK Media. Igama lami ngu-Ayanda Ngusabelo ngakamhlongo. Phansi emsinga lapho ngiqhamuka khona ngani kwethu. Ngizena ngithatha leli thuba leli ngibonge kakhulu kibo bonke abantu asebesubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Siyabonga kakhulu ngani kwethu. Mawukuthi wokuqalula ngaphansi kweYanda STK Media namhlanje sicela nje ukuthi wenze okulungile ngani kwethu. Usubscribe, ulike futhi ushare umndeni wakho kanye nehlobo zakho. Ungakhohlwa ke futhi ukukhuluma nathi la kwi-comment section yethu. Kanti-ke ngaphandle size sikumoshela isikhathi asigijime sigene wedabeni esikuphathele lona namhlanje. Yebo bafowethu kubuya ngazuthi-ke nje-ke ithanda ukuthi iyashuba noma-ke iyakhuphukela-ke phakathi kwegcwama elisha kanye noBig Zulu esuswa nje-ke ubunxusa bakwaKhavela noma balapha esitolo kwaSpitz la kudayiswa khona amakhavela ngani kwethu ngoba igcwama elisha sibonile ukuthi lipostile-ke lasho ukuthi cha abantu bakwaKhavela la baxosha noma la ukwenza ideal nabo ngoba abakwazanga ukuthi bemithe ivumelwano ezithile akazisho yena njengebrand yakhe igcwama elisha. Waseke kuveza futhi nokuthi cha bengaqhubeka nabo oBig Zulu opapapeni bengaqhubeka nabo Big Zulu izinto zabo zoduva lapha emakhabetheni njengoba bala ukuthi benze ideal naye noma bengafuni ukuthi benze ideal ngalendlela yena le akafuna ngayo yena. Wayesethi cha wabatshela ukuthi mase be ready ukuthi bengenza ideal naye bebuye bemthinte bona bengaqhubeka nabo Big Zulu njengamanje benze ideal. Kodwa ke futhi uBig Zulu ongakaze ke yena ke ephawule kahle ngoba kwalena lapha na uzakho udise ya kube yona ozokhupha kuyona igcokama elisha. Mhlawumbe neSamsung ngono ke kunesakhe. Ubathethe ile ndaba yena. Ngizwa kahle. Umfakelani manje igcokama elisha? Cha ngiyabuza nje wegabe yabo. Mana ngibuza. Wena kanti-ke futhi noKhuzani nayo bese ngathi uyayingena le ndaba ngokuthi epost lapha na-Facebook wakhe noma lapha na-Instagram wakhe ethi umuntu uma uyinje uhlezi ufuna ukuthi udle wedwa ngaso sonke isikhathi. Abalandeleki bomculo bangathi babe sebemkhalimela-ke lapho ngoba uma uthi uyabheka lapha ku-Facebook wakhe noma ku-Instagram wakhe ama-comment alandele lapho abalandeli bomculo babe bese bekhombisa ukuthi akahlukane negcwama elisha yini ndaba ehlezi enake igcwama elisha izinto ezifana nalezo. Thina sazi njenge-Yanda STK Media ukuthi ngempela yini le yenza abantu abaningi futhi baliveza ungolabo ukuthi cha engathi igcwama elisha-ke manje selitalapha wonke umuntu asazazi lokuthi lifunani noma asazazi ukuthi limataniswa nani lenzani kahle kahle ukuthi sekubani engathi alimtalapha. Abanye abantu bayiveza lento ukuthi cha futhi igcwama elisha right lilwela umaskandi uBig Zulu bathi usebenzisa abaculi bamaskandi noma negama lamaskandi ukufeza izinhloso zakhe njengoba aziwe ukuthi ucula i-hip hop yena. Imbono yabantu-ke leyo ngani kwethu ade beyiveza lapha ku-Facebook ngesikhathi abantu bekhuluma ngayo le ndaba ngoba indaba ebitrenda nje le kakhulu lapha ku-Facebook ikakhulukazi lapha emagroupini kamaskandi. Siyafisa thina ukuzokuwa lapho ngasekhaya ukuthi uthini ukuphawula wakho uthini ngempela ukuphawula wakho manana le ndaba le uthini uvo lakho ngempela ukuthi wena ubona ukuthi ngempela igcwama elisha lilwela umaskandi noma sewukuthi nje sekuqhubeka latalapha khona ngoba lenselelo kade la icela lathi lona selicela nje ukuhlukaniswa nokuthi lokhu limataniswa noKhuzani singcono selingafunelwa omunye umuntu ocula i-hip hop okusho ukuthi mhlawumbe indlela eliphosela ngayo uBig Zulu inselelo lo uBig Zulu sekufanele ukuthi enayo mhlawumbe ngoba babangalento ukuthi ingezo babangaleli igama lengezo ukuthi ubani oyena oqhuba ingezwe ngempela. Thina ayasazi ngenza kwethu nakhuluma nathi kwi-comment section yethu ayesixoxela indaba lapha kwi-comment section usitshela kanti-ke ngale kwalokho ungasilandela ey'nkundleni zethu zokuxhumana ku-Instagram ngikhona ku@Ayanda_STK bese kuthi lapha ku-Facebook likhona ikhasi lethu la-Facebook okuyi-Yanda STK_Media. Siyabonga kakhulu ngenza kwethu sivala lapha ividiyo yethu yanamhlanje.